no kubaje wasibotokwe kandi mukama witu yesasimwe webare kwija kandi okakwata nobwire ukatwegita mu program iteje by'amagara abukuba ntwena ntumanyonga amagara ngakira magana so bawe n'amagara n'ibindi byona no hasa kukwataho so bare kwija kandi ukatwegitaho mazima twatwesimsa kandi ntukusimira rohanga yes turyombwire ukwirije kiro kikuru kandi utosha twenda kwisango santa ariyo naija omugabuzi nabana arabarabamu eshayo nayarabamu ego tatayisa wahitiraha ongwena twachire omushawitu narwa umwirwaro lya misho Ruharo Mission Hospital kandi department ya misho umushanga kutaba kudunje hatkanda abo no kugenda gukora umunonga so kwija hano konkana basa kuhura mwe simarahanga kugira ngo ntwija hano kushobora abantu ekwati misho gabo erisheri nicyo kintu ecyo kuyamba umuntu ombetwe n'ibyo ukora cyakuyamba kugira ngo ubaze kubikora haza okubereba haza ibintu byo n'ibyo ukora okweza ko kutwara ubushoka kinana aharigana mbone washanga ngo hariho ukweza ko kwacumbagera no shanga washaruka hamigisha yawe asako baje cyaba kubikwaje aha negative ni negative washangu omwana gwerisho ahabwenji koko bukira muto nobotine mfunyanyara ya misho nobotine enju kwanko kutankana ukura hati utankuje mfunyanyara ya misho utankujire enju erisho nayo rya hamuntu akahonekija kaza ahamwana gwerisho ahaboka nayo umwana w'isho ngo basa wakura so ebirunde mingi akahone kija ahabwe emyaka tugamba nkengahi tugira ngo kutangira emyaka 80 no wakura emyaka 85 no garahigo nkatangiza mpora emyaka 85 uza kusi emyaka ya onkaga hati kandi utanakwebuza bishori yakureta kuri yawe noha kuretse munonga kureta kaho nendwara ya sukari haza ekujya kikasisikara munonga nerenzi cyo itumwana gwerisho akaba karukuza ahubwo renzeji neza harutezyo umuntu yaba ine sukari yawe yaza higuru hati ebimwe emirundi mingi tushanje ngo ndikira kweragura erisho kikushasha waza utumwana geno ndetera kabazi teko murisho haje cyabaho ndetera kabazi teko murisho abamuna nasha kuteka mu hare embazi etweta steroids embazi ejo neretera omwana gwerisho lyawo gwaza rutezyo kugira ngo omwene kuhamane ahabwe embazi eywakozesa ushanga ngo embazi yonke tukozesa nayo neretera umuntu yazabuza so ibintu inatsheno ibintu bingi ekusha kuretera umuntu yagira ombana omenyeto nana abantu abakuru konka nisamara no kugira ngo echo kubanza no basa kuzarwa nako erugo mu family yanyu ningashi otunje butandu ningashi okuria wow so nanyenda kubuza especially izoba budachika gungazana atecho chikoreka izoba budachika gungazana atecho chikoreka ngo amisha katika kweza mwecha ishagareta gazana no kugira ngo okweza kuchindire abamwe namunonga ombana echo nchibaho yaba ine akaho omisho gombi dero washanga ngo akakari muri shorumwe no shanga ngo echereze hade muri shoje tsiri atshatahamu obwongo bwa concentrating ari shorumwe erukwezaje emurunde mingi no akuboriwe haro umukono kwanguhira waza kuhandika waza kutera mpira atushanga ngo hine okuguru okukwanguhira nengasha umukono kwanguhira na nobwongo nubuchuzinga erisho erukwezaje bano bwa concentrating omunonga abo bantu gira ngo okweza na system kwayo kuna najigambe na no kweza erisho umwana atakuzarwa ati ushangere tachweza abo kugira ngo hakaje cyakinga ikiherde gutahamu
etukweta amblyopia ninga se leze eye ushangisho irisho lya bernafu lya lya active kandi eri lya bernafu abamwe ombana noza kushanga ngo nachiko mushaya wano mureba utumutuma ushanga achikira umushaya side yemo hato yebuza umwana ubu aho cyatambura urubazo rumwe tibanje kwereka ngo ogumwana side yemwe tekweza niye atinagenda side ndiyo wow umshonye ndatsoka cyo mukahumuro twargayo oyongere kutushobora ahariyecho namnonga watwegeza kukireta kandi nano kutwakubasa kuchumanya ngo nobasa kubine akaho so twargayo tushoborera kutwakubasa kuraguza nano kutwakubasa kwirinda oyireho bukuru think magistra jikore oya Revival TV kandi hokize Revival Radio trio program amagara no kubaje umushawo twine no wamisho kandi aho natwegeza ahakaho ando ari akaho akokwata misho twaza kumuroka cyo twargaye nesha kwa natongeze misho otarga hari ikintu cyo buguzi Revival TV amagaro mbwijwire umurebe wa Revival TV ni kwanjura Revival TV Santa omugabuzi ogunaza kuba nabaganaho neitwe eberabo nyamwenji omukurisimansi egi noenda kumunyamugisha okwehangura eberabo nkebi iwe kikuru no kumanya kano kukuletera program zeitu n'abahereza bazo manya Revival TV Santa omugabuzi naza kuba nataye mu program ziteze live rera gabe eberabo nyamwenji iwe kikuru wareba Revival TV Santa omugabuzi yaragaro mu studios bani wo kubanza kutera kasimu live TV rero naza kuba nakubuze buzo na program zeitu nango n'abahereza bazo kandi wabigaruka muje oyehangura ebera abanyamwingi kandi nabwe nubasa kutukuratira social media zeitu rero garukime buzebyo abantu megapixels cameras PTZ cameras ukutya miliyoni inanecweka no kweyongerayo nubasa no kusevinga miliyoni 10 kumara meza 3 ukutandika ebera nubasa no kusevinga miliyoni 10 kumara meza 3 ukutandika ebera 20 y'okwezi ku 20 y'okwezi kwa mwenda ukustebera 20 y'okwezi ku 12 rero wa fixed account kwa mwenda ukustebera 20 y'ukwezi kwa 12 rero wa fixed account no kubika miliyoni 5 no kweyongerayo okumara meza 3 rero taho mukazano miliyoni 5 no kweyongerayo okumara meza 3 rero taho mukazano igura hari ikintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ubwo abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Marara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering konkesho tishuzibire koncheraho other programs like saloon and computer kano mgezi programs twine program y'emyaka 2 that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management, we are also offering programs for the 3-month students. Abana bakuba batamaze senior 4 tubahereza opportunity nango mugisha go kwegebye mikono ombya hotel management and institutional catering na saloon. Mwenu bashanje mu rurembo rwambarira ahife bituro bya kukonjeru amahando gwatora cyamugorani naro terasi munoti mushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari noti mushanjwinoti 2 kinana na mukaga 30 ananishatu kunkwenda kureba hare omwana gwanje gwerisho gwecendeze gwamuce ncenda kujya ngo nzo kushoma kandi gwehangusya umuhango mbaza kujya ngo mbaza kureba hihi kandi mbaza kureba umwe ruya rubanza rumanyiri ubwo baso kwega gukoresa erinde takuhezeje njana nakugira ngo umuntu noshanga ngo erisho rumwe nurugwezeje hato bongo bugenda hari ishweryo bwewa kuri erinde so kutukaza kuyemuka waka twamutekamo kandi tubasa kumushangira ahari ishweryo ecyakashatu noshanga ngo kutukaza kumushemeza ninga cyo mushanga twajya ngo hatiwe banokoreso mbazi tubanza twateka mu mbazi kugira ngo akahwaka kabenka kura mwene erisho bentasi chereze hati ejo nzonda gura ibiri ezukutana aha abantu abakuru na nabato wow
omushaho mudakikemu aho kagenda atereza omuntu chance aterese mabuzi omuntu akaza no kugira ngo emirimo turukora tujukore tukurinda amisho gisho aka simu yo mwaka ogu abashaba amisho beregera ngo okunde amisho gawe love your eyes niye bere simu yitu konka aso tujango waza kora umuntu kora no honda amabare kora no vuga boda kora bino yo sibyoma rebe kangu oyine protect basa kurinda misho gitu gakagumagarije tukusimara hanga ecyakashatu abakoretsa muheri mucendezo kuresa bakorekerejo ecyakwerekere cyurungi oberekere cyumu ahabwa cyo kuteka amagara gawe aharutezyo okutunga akawaka kuwa kubohine shukari orebe cyengu waje mu irwaro baragura sukari yaweje bacendeza baji controlling cyari cyo basa kukuma haza kandi utunje obuzawo ekyo kushemba ekyo kushira munonga yaziko banja mbenka iyo sometime kabanze kakuri kandi bakanja ngo mbazi the only remedy no cooperating no bimbuza doctor as of now ni ndeba problem ekedi ishoro media ya buryo kandi ndeba really the situation is worsening niweza kokati kubasa kushomaji when hati ya what is the way for a doctor man advising the courage yes weba ichuzo cha Godfrey echuzo cha churungi yes bye weba rekutera niyo no basako etwaro mugishogo teresumu obuzo mushaho echuzo chawe namnonga especially chikwatine nendware yatogesa yes hello yes nyabo amazina wanje odia ina yiraho kare hariho kace tufulizane inengo ko kucheka akuhinga akano basha kusanga ngo omwana ushobora enda kwega kushoma no kuhandika konko gubambe umuntu mukuru imyaka 8 bona enda kureba enteze hati obuna kushemeza tukashana yes for sure wabarumshaho yes for sure wabarumshaho witu kutwegesaje kandi nanisha bacha witu kutwegesaje kandi nanisha bacha sitakwenda mateko 10 namba yesum abukuba ubwo watera ubundo utawurizana na abukuba ubwo watera ubundo utawurizana na basagaruka makutere umuhwe namba yanje ni 0 mukaga namba yanje ni 0 mukaga 85 12 12 0 12 0 mukaga 0 mukaga 85 12 0 12 0 wow webari mushaho wit Nelson Chwa kandi okugumura Mission Hospital mushaho wit Nelson Chwa kandi okugumura Mission Hospital so waburyo kutakabura ukashoberwa amisho gaka buryo kutakabura ukashoberwa amisho gaka kubuzaho gatoza zo muri Mission Hospital kandi abashaho bari kwera zo muri Mission Hospital kandi abashaho bari kwera n'abashaka bakugu kandi